Patalo fatula o fionga Savea Fabia foile malo le au whainga luenga le radio Samoa tato mafutai le neitula o le aso ia whapena whina o whatalo whaile pa ia male malu o sio tato o tunu o Samoa i la ato lo maua mai tato whasa launga i Aotearoa ia le ngata whaile o sio tato o tunu pele i Samoa whapea ia i la ato lo maua mai tato po kalami tu ese lalulangi whaftai lava mo le talia ina o le sa vali mai al nei lo matua nei a houli ia whalave lave mai fo ia tau po kalame ia se I whailu fo ia ni ngā luenga lo whenga e masio mātou fo I a whala potopoto mai fiti ia mal whalo lava whaftai Malo, na malanga mea na whea, Christina? Taunu mai vanili saunoanga an taunu mai le aso tonai ia alfa moi moi e ta silva ia so I New Zealand nei mo fufuanga whananga luenga ia no toeanga ia ile me olo au maua I fiti Olono winga o le te alala I fiti ma wha mautu ai ua o le ale umi taluna e taunu I fiti wha mautu ina o le e o lua atoni le fitu male awhatau sanga o ngalue tono o fiti I suva ia o le angangalawa ia o le fia o nei lo tatu atunua me seo I simalo o Pasifika ia wao seo mato whala potopotongai e lua se fulu atunu o Pasifika o lo awai e iai ma Samoa ia lo ngalue ai nei mana ia fo ia le e o fiti ia le nofo ai Omo zau kama ila piki fiki am ia o iai male ainga malfana o lo tapu ai mai panua sio mato pitonu ma tangaloa ma malo fiti o lo langlangoina ia malo ia sa o al na vo fa e ia papa o le swafa tangaloa mai le au va o ile tiola le sa ia ile fa tonu coordination o le safa ai mai le o mato le sa tu ia tuale muli panga I suva ia vaenga le sa mo le sa fa tino ina umal fa mo ia tai sio tato fafio anga fo ile au va o mali ai papai pale mio sio mato atunu o lo mato au mawai tei Hello. Sa enga lua foi lai sa mo tato tourism authority. Ia o lea lava. Ia. Sa unga lue amatana o unga lue le tato pulenga tata fa mai mo le tese malua fe male lua. Ia fa mai ai nai le unga lue ngai nai le lua fe full tolu ia mo wanga e lo i tato por kalame foi le spread po le ofisa tutono por kalame fasio sio mangan Pasifika lo i vai lima ia. Fato awanga I mele I fiti le do afes fu mafiti se to finga fala malo to finga le pe na apalai e ia na tusta sanga lava I amanoa fasa la watu ele o se to finga fo ile a me to fia sa o mal malo au ta wala olo experience na ai I mai le tato pulenga o tanga tafao a Samoa le ala wala I fo na mawole ava no le sauna ia tatonu lava o le anganga na filifili ai foi la to sa fata ia le fata noanga na vai tau ia o sisila lava foi le to mai malanga va o sa ia na vai tau o le a le sotanga la o auto vala potonga le Pacific Tourism Organization e se la to na yoinga interaction with Malatato pulenga Yes, o le lava ia o le tulanga le o le mato fala potonga pe ona ta wa ia ia tunu e luas fulo le Pasifika o Samoa le sia tunu fa vai sa la to amataina ia pe tu fatasia nei fala potonga na amata le tasiva val tolu ia telefo itamali I o le tato watunu sa awa ia na vaita ia ai o le anganga ia o matonga luenga so swani telele I por kalame faia amalo taitasi o lo awa itono fala potonga so itono ala ia Samoa ia o le pulenga tata fa mai moa le o lo o fa ululu ia tole a fo pati vai ni te vita ia o ia le lo fai masui o Samoa I lunga o le board ia po o le pulinga fo ia le mato fala potonga fa pena fo ila I si uma lo Pasifika ia ia mola to sui e luas fulula ia mato ia faululunga fo ile o taitai o matanga luenga o tangata fa mai mo tunu ese lo ia I lunga o le mato
board ia ai whapena foi ia sui o bisinisi tuma oti po private sector le lau ia bisinisi pe o le asocio Fatal Malo ma valele pe la Fiji Airways ia maisi o ia ilunga o matau board e masani o la ono tu inatu nai paketi ma faso i tu nai seleni ia tu motu i o Pacifico. Yeah, ele sto package. E mato por kalame sosoani. Fa upuina fa pe le tuina sa o atu il se lenia matu tinga lo fa sile ile fa tinongo nga luenga. Ia o fa tsa inga la o isi va nga ta wala va lo ia il fa mo ale mato fa la potpotonga ia tu langa le o tau fala wiloa por marketing ia pe lava na sila fia fo ia enisola tunu ia ole pe ole vaenga mo le o ngaluenga sa mafua ia tu fata sia nei fala potpotonga ia le fo ua telefo itau sanga ia o atina ia le la manuia ni o tanta fa mai mo ia o ia fo ina swinga la iti i le fa mo pe la na ia le por kalame le te fa ulu ia te mine o le vaenga le e fatontono tawina pe nga fatsauli mai na leia tato le pulenga pole atina enga o le o tangata whao mai mo tūlanga fo le sustainable development ia tilo i tu uma i tu le lei tu whaale le lei o no awhia i tato siusio manga le nganu uma le no fo file mua tato tangata ia ie fo la vaenga fo ia o su enga mwha maunga research and statistics lo ie fo ia mata o ngā luenga whaapea i o nei porkalame uma manisia porkalame o tele o ta ua o lo whaapea na mata o ngā lue whatasia i mātunu tai tasi e Samoa ia e whaatupeina ia ngā luenga whai whatasi ia le ngā taili whalau i loa ino Samoa ia tunu mamau ia e whapea nā foi por kalami whale o onga po training programs, capacity development programs ia ma nisi o vaenga fo lo o mato ia i le taimini i tūlanga leo o le tātou ngā luenga whai whatasi i le fo ia leo o afianga o atina e o tatou atunu ona o afianga tau e swing o tau climate change ia whapena fo isi vaenga e pe o le tamo whaile ia whaale atili ia le atina e tangata whao mai mua ina ia whaasoa atu le manuia i tua ia tatou nu umawhioanga ia wane i no foitonu ia tasi hoi le tūlanga le no foitonu o taulanga po vaenga se ia whaasoa atu i tua e ala le tatou por kalame fisosoani mo tatou private sector ia mai se fo i o tono le malo in terms of funding e auto por kalame whaiona whaasoa i o tatou tangata me se foi o motor Pacifica ma le to los fulula i o reps ale au ngā le whamu moi na malanga mai ia o le vai aso nei ia o lo awai mai le fontanga le whaatino ina i Dunedin i le aso tai au e tau le safaraile ia o le fontanga i tūlanga ia tau sustainable development po le DevNet conference ia o lo ia i pepa fo ilia sa vala au ina fo ilia ia pepa ese ia e presenta ia tūlanga o lo ia tina ese ia o sa tamo whai mai fo ila i sia mātou fo ia pitola au mai fiti ia ile pepa ile fianga o le atina o tangata whao mai mo i suia ingo tau ia ma le mo o mia leo o le ngā lulu e whaatasi ma i o ngā tasi fuafuanga fo i le ngata i tonu lava i o le atina e wala manu i o tata whao mai mua. Ia e whapea fo i singa luenga whai ma tina e whai al malo. Ia pe o le tūlanga leo le awai mai le nei vai aso. Ia le fo uma wai ma le awanoa tima futam paso atuai fo i sia mātou fo i au nanga. Toi mana ia tele le whatua o mamra matu iai. Awa pe o le tasi le poutu o le atina e o le tamawa i ngō fiti. Ele ngata i le tau ngō fie, ia o le iai o le latu whalele, o le whala papatonga o tangata e whaia me o whatam malo, ia ma matanga. Ma salo stasi fo le mea tau ana fisosoani fo il tātou malo, awa a le awala, ele ma whai ona whewa i tangata. You know, the accessibility to other areas. Ai mai se la
O lan mo ave mo mau I tanide ne lengi tanga kai o ka whaulalo. Tō whonto. Ia. Mana ia telele whaapsilia. Taito no le fontanga ne fontanga o coordinating e New Zealand. Ese lava ia university e la tau te hosting. Ia le fontanga I tau sanga. So Otago University la lea. Otago University la lea host tau sanga ne. E tinko Messi sa la tau hosting I tau sanga tuana. Ia ai ta ua tele ia le fontanga wai ele o tūlanga fo ele le whaalawi loa. Ia ai o le whaasua fo ele le atina enga o wala manuia. Ia ele ngata whela tourist polo tanga ta whao mai moa. Ia ai e broader le agenda o le fontanga o lo o iai. Ia pepa fo ele le I think o le National University of Samoa le fo I awai mai ona sui. Ia o tūlanga tau I le atina e o whatoanga. Ia le ngata fo I lea o aonga. Ia ese uma, I think o le pepale te iai o le pepale a le atina tangata whamai mo le talanoina. Ia e mana ia lava le ese o topics ia e kawa I le tatou fontanga le le vai asone. O le mele la whatua ni tawona toi fo I Samoa iai. Ai mai se le vai ngalo mtanga lunga o a fo I o turisi matangata whao. O toi fo ia faisa research in terms of the traditional calendar Samoa. O le traditional calendar Samoa. Sai loa I le vaitau na I le taimi ma le taimi o le taimi e tutongo la au, o le taimi e tuto ai la au, o le taimi e malo loa ai, ma le taimi o le selselenga. O le winga lau tala. O walanga li lewa nei na matala noa ma tole foa. Pati vaina I lunga la porokalame. Ona fo ila ia lea e coordinate ia activities e tau ona tupu lea taimi ma lea taimi. Nanga o le swing o le tau lewa iai. E fua iai la activities ma events na I le malanga mai o tangata. This is the season o le palolo o le season o le mea e whaalawi loa ia o tū kālena. The marketing strategy of that calendar of that year. These are the events that are happening in Samoa right throughout the 12 months. Tau whata wale me leu tala notu. Malo whaftai lava whaasua Savea o le vaenga tonu fo I lea o le tamu whai ato e ia sa mātou fo ia pito la au o le taimi nei ia o lea sa o le māsina o se tema le sa whai fontanga fo I lea taita Eima Minister o Waaita o le Pasifika ia o e coordinate la ele fala tonga le o sio manga Pasifika police reply Samoa sa awaya twaila le pepale le sa fata noina le mato polkalame o tulanga le role of traditional knowledge I to tonu le o le ngata sectors is ia sa o vela fatita inga le tulanga o atina o tanga fa mai mo wal temi nei o le tu lava ia fa science po le science o mautinoa ma mautume o ma le kalena ma me mo fa pena ale temi nei ia o lo nga lue ia le fala potpotonga le o sio mangal Pasifika ma tato officer va aita wa tunu taitasi la Samoa ia isvaenga le ingulinu ia le wa a matanga lwenga o le wenga lwenga ia o fatatia ile tulanga fo le fata waina o le traditional knowledge po tato la ia kalena ia ile tulanga le ia o lua ma le science po le fa scientisi ia tu maila ia le ile ngalwenga fo le lo mato tam fai mato ia o le pitola auto no la vale le ia le sia mato por kalamele tam fai nei e tilo fo ile faonga ino le atina tata fa mai mo e falawi lo ai ia tato tala po tato stories mai yaso na mo e vinga la I kalena ese foile o le tausanga ia o pe fena sa noa ia o tato mi ai foile le ia e mafana sele ia va time palolo be ona e ta ua ia e tatauna link in strongly mali product for experience le promote ele atina tanga fa mai mo ia mai o le e mautenga lu le time ni o el mako mato training program le fai ma tunu e to avalu o tunu Pasifika e ia la masui o le tato office Samoa ia o mato
tama whaiwhelele wha manino ia poa uma vaenga mwhai una tātou tā pena ia le climate action mai le I tū lava ia o le sector lea o tangata whao mai moa ia ona tilo lea masisila tutoa I vaenga o ia ini opportunities fo ia e whale ia tili lea o nanga tile ia le sootanga matango fie fo ia pol kalame fo lele e mana ia e whaalawi loa tili ai ma sanga whaamautu ina I pol kalame atunu taitas ia le fo ila ua matau tau mawhai atuai I le taimine ia e tā ua tele vaenga lea wa tātou lava ia matatau anga nuu e tā ua tala ma mea uma whapena ia lava I fo ile experience o nei tangata whao mai moa mai si o tātou atunu ia ale si vaenga na le wan mane u tātou traditional and indigenous knowledge and calendar walanga mele il tātou tuno tau so o fo tele o tātou vavau yes o tātou talatu e tele vavau lai fufi ele I mawhaio na mātal talama toi whaalau I loa ina ia mawhaio na whaalau tele ai le knowledge o tangata e winga Samoa mai le ngata foi lai le nao o tātou talatu ia lai me le mawhaio na whaini nai short video clips is foi lele from one time mai lea no whanga ma lea no whanga ia ma tau place ia I whapipi ia isina tamai po se caption o se talatu na lai na mole na vavau o te whatol mutua te lea o mea o tātou tunu lale umi o le fontanga lea e a matele solulu e fa uma le so faraile ia na to e anga ia twaile fiti me lo o mai lale ta o le e vaenga le tourism tanga fao o fiti italian valele au ta to le fianga o Samoa me le ngata tonga ta pa se le sta to fa ia sa ole lava ia ole senga tele ole tamu fainga si o tatou atunu uma ma le tūlanga foi o ia ile mamao ia ole tūlanga le wau si e fiti taimini ia tūlanga o foi numera tangata le ngata foi le tupe maua ia mai ole tele lava o tamau ainga o fiti ia e mawhai ona o whape atu e mafua ile le tele o lato valele ia e whape na foi le mautu o le tele o whatan mahalo te tele ia ma tūlanga fo ia le circulation ia ma le developmental tourism e fiti ia ua mature yes ia tātou ia o loo tamawhai lava te le fo ile tupe o loo polpaketi o loo ave ele malo e atina e ai ia le alamanu ia ni o tata whao mai mo e fiti o se whataita inga a compare ia le budget a fiti ma le budget a Samoa ia pe tolus fulu miliona ia le seleni fo ile o lo whaanganga mo ngā ruenga whaia fiti ia ile whaalau I loa mai se fo i o atina ia a compare Samoa tātou o lo pe lalo le ono le fitu miliona ia ole e se ngale na ia ono o la e ngā whatia e fiti resources ia e mna mia ia malesimia ia o mature fo ia le Fiji Airways o mawhaiona connect pe whafsota ia I tu ese lalangi ia e mawhai lava ona tātou til fo le opportunity tele lava le tatono le fo ia mai tau lava ia le au ngani si o tātou atunu taunta basis ia e mo mia tātou valele ia e taona le ta pena ia vaenga uma ole sauninga mo se valele mo si o tātou atunu ia waile tango fie fo ia tulanga ia e taona ona le ta pena ia le strategy tātou mo le airline le fo ia le saswani si o mātou fo ia officer le tulanga tau connectivity o le malo Australia le wa matona fo mai tonu fo ile le fala potpotonga o lato fesoswani patino lava le atina I no le tourism ma le aviation le connectivity le ia improve ia pe o se o le tasile o vaenga pitosili na mo mia I le soswani ia tunu uma lava Pasifika o fo ina ia tunu la I te le North Pacific ia maisi ia tunu o le Pasifika o le lato whaafita o le numero tasile lava le ia temine o tangata pasese le lava valele ia ai tato
talo sia ia le anga I mai fo I sosoani a Australia ia sosoani I polkalame atunu taitasi e tonu o se vaenga le ile whaingofi le tangofi ia e tato te talo lava ma tamu whai tato mahaloa wa se tali fia mo le ngata mo tato lava e wha mo tato tangata ia e whaingofi lava fo na atina e leo le tūlanga tau tangata wha mai mo. I guess, o lesi vaenga leo titilo amo mawawau yei. Wa whawhinga tā e na tūwhatasi any packages for le leo tātou. And market those packages as awa I naro woso le valele ole the whole package. Yeah. And making people stay a little longer. Umina nofo le leia entertainment, ma recreation activities, umina nofo while watu le package. E lima toinga events le watu ai. E ova tu le tolu vai aso fatua uma events na. Pa sese faltali malo. Ya me umana te nofo ta mafofo I masalo a le leon develop for tato ya ma o mai afiti. Ta ua le tina ele nei mo I tato. O ani si wala lai tu te sosoni fo isi o tato. Ma lo la usuru. Yeah, le si tūlanga le tau whaatinoina leo tato standards. Ia o le polkalame le, ia o le tasina o polkalame pito silinta o le taimi leo o le COVID. Ia sa telena toi review ia regional policies la tau. Ia o ngaluenga le sa whaailoa mai tele o atunu upo le membership e whaapea. A toi tatala ia whemalanga inga. Mo o mia ele ala manuel nei ona sila mamau fo le tūlanga wha teleina ia benefits o manuia maua mai le atinai. Ia whaapena fo ona sila mamau tūlanga leo le puipuia leo le siosio manga. Ia awani o tato nau telele ia e mau ele upenga pula e upu. Ia ai ole mātou la por kalame lo e temine o mai an whatatia tato standards. O tato standards fo lo o le regional level. O mai a lei ona sue lei ele whalapotpotonga leo le Global Sustainable Tourism Council. Ia sa alato assessing tato standards. Ia o standards fo ila ia lo sosoani atunu. Life lunga le game tato pe on ta o packages o me umani e a matsa mai lava ile developing o le experience po le product muli tato o le marketing tato sell ia mana o mia lava ia le fa fo le mata pena ia activities ia involve ia tato tata fa pe ata no atu sa pe ona e sa no e Savea so ia le later pena me uma trainer tato tangata ma ia lava fo ia tula fono e fatau tai nei ia tina e wa a lele foi ia wa telefo ia fianga sio manga ia tau fo una faton tonu tau le faunga le vai faunga le elitise ma me mo fa pena ia le fo le infrastructure la to me umane ia e tele le tupe alwai ia e tali tonu ia through the standards e ma fai ona ma waile so tanga ole ala manuia nei mai si sectors ole tato malo la so sila ia pe ate ua le sila no na e fai ato le fo ina ia se local product and targeting our local people it's a event for le fai ai ko kongo Samoa makua attract mai I lava o tātou tangata so that walela whatu nei lau tala e tangata no foi whangaloa o malwala o le atua ele o yasau ele o le mlaiva ele yasau ele o le peninsula yasau ele I ta milu e foi tangata no fo lava I atua ele o sale o le mea le na mu le na solo ele lava ma me o mana o le ele no foi atu Lea la o tātou o ia tina e sustainability whaatu mawina o tina e tonu e mawhai on attracted way locals. Okay, it's time for us to go and learn a little bit about our own history, our own environment and our own things in Samoa. Whetoi foi. Ne tele me mwhai na whai ai.
te whaasa o le ia lau samnoanga Savea o no tūlanga le ia o lewa fo i ona mātou mai tauina ia o le whaalawe lava o tātou i le Pasifika e tele ina le paulawa le taimi le o malanga i tātou e asiasi o taimi o whaalawe ia mga luenga fo i le almano po o business tuma oti ia pe o la o le lata i te fo ia ai atu le tamo whai mai a Savea i le tātou Palolo Fest le tamo whai mai si vaenga le ia sale i mua wa ai male association a Savea ia le fo eta te tilo lava e te le i potential e abatoi o tātou tangata i pōluanga i Savea o le domestic tourism ia ia ona whaafita uli foi ia ona o tātou tangata o le tupe lava o tupe lava e paatino ai mea uma ai atonu o le opportunity lea e le o lava le research po oa i drivers foi le mawhai ona fisosoani i le malo e pusha ia tātou tangata i o e mata i o tātou lava ia lau whanua ma learn ia o afie fo isi tangata o isi atunu o le Pasifika ele na o tātou o le peo take for granted ai tātou fo ilele o tātou le Samoa ai o le mea tā I think o le si opportunity mwhai ona tātou tilo ie o le tamu whaile o le taimi o mai o tātou tangata o SMA Samoa o mai fo inei peo i Australia po Amerika wa mata fo ona expand le knowledge e le tā o le whelwa Lea sau tanga i heima sisila au tawa e tu nei le tai au ua sosani ia so i sale mo va imba sione faletua Beatrice to a mai le pia le tato vai lima le o no fa molo au to ai fitima to so le la fa tu nei sa fa la campaign au nei toi nua sisi ma toi fa tau sisi le vai lima well leva nei tono tato o tunu ai ma ka ko fingu ka ko ngam ka ko we fusu ai ona fiki o le mea ma tau tia le na ia au le sivilana mea o mai taimi whainga tā e tau fo i ona vea le malo as a protector a lifesaver is au e tau fiofi a seta i o tu e veset ia tasi le nā mea wa na tele ngā luenga sa ngā lue o tātou la so tātou ngā toi fo i mea tātou pia i Samoa ia ona o taimi nei Savea ia o te tau tino atu ia o taita nei ia o whamawai atu matulanga maalosi ia o sau fo il matua la atu ia wa langona fo o tawana tu ia e pe o le tūlanga lewa e sau noa ia e whaingata se manatu fo ile e matuna o tūlanga whaapisinisi ma agreements wa o monsaini ia ma mea mwhapena e tawana o ia o ala e tawana o ia ai o le loto Samoa ia man loto nu ia e tate associating o le vailima o Samoa ia atonu paule me mwhai on tatou whai o le promote o tatou pia ia o ngā osi lava i Samoa tatou pisinisi ia se ia o taimi e manuia ia whiutanga inga fo i toi watu o le vailima i Samoa ia lena no whanau tūnei le tai au manuia tam whaingas 45 miliona tutongi ai Fiji and the foster ina whainu toi whaamamulu mai le pia Samoa ia wa manatua wa watua ia male ingo le tunu le brand le ia ono tu la fono la fo i whaavao malo i ingoa ma mea whapena ai se tau o longa luenga ia o te whamalulu tu fo i pēra le manino leila o tau talatu mai marmala mai fesili ia ono le pisi man le lava no malolo lava ia so le u whapei ai le o tu ua i le ngā luenga o mai pe fia whaile tunu ia upu murimuri mai lau fionga whaptai tele lava taita whamawai ai ia whaptai tele lava Savea mo lava noa whaptai fo i Samoa mo le whaafonga mai fo i pokalame nei tu lao leo uli ia tai tono le atina e nei o se atina e tawa tele e manuia Samoa atoa pe a tato langolango mai le ngā luenga fo i lo fea ngai man pulenga tangata whao mai mo e whaptai tele la mo lo wavanoa ia so i fo mai e manuia
After tele Christina, my title now Christina Ngale, mai fiti o stasio alo le tatu tunu o lo whamautu ai I le wharaputonga, ia po le vaenga le aia ia turisi o le Pasifika, ia manuia le whainga mlanga manuia fwoi le tūlanga le aia ilau whontanga tai au, ia mōsou whina ngalo, o se manatu le lei whai ina ave fu a Samoa ala tatu wo le malolonga tatu to e felo le mo mai mo atu mo telephone would have a quarter update on things that happen with your organization. Have a safe flight. Okay.